Mabibi na mabwana, jambo. Kwa siku ya leo tunawashukuru, tunajua mko wengi kutufata, na asante sana kwa kuwa munaendelea kulike vipindi vyetu kwa mamedia, social media mbali kama vile Kuna Nini News, kama vile page Facebook Swahili Facile, kama vile Agora Grand Lac. Na tunawashukuru sana kwa kuwa munaendelea kutufata na kuendelea kutuencourager. Tunashukuru sana kwa ma SMS message mbalimbali. Mchana wa leo ama asubuhi ya leo tunataka kuzungumzia wa expert wa Nations Unies waliweza kufanya ripoti mwaka 2025 na mwaka 2026 mpaka Juin. Wamefanya ripoti na wameeleza mambo mbalimbali. Kati ya mambo ambayo wanaelezea ndani ya hii ripoti ya expert ya Nations Unies, wanaelezea Rwanda, wanaelezea AFC M23, wanaelezea FARDC na wazalendo, wanaeleza juu ya exploitation ya minere, pia wanapana marekomandasyon mbalimbali. Tunajua ya kwamba watu mmefata kwenye maredio na media mbalimbali. Sisi lakini kwa hii kipindi ndani ya hii rapport ya wa expert ya Nations Unies tulipenda tuwaelezee juu ya point fulani ambao waliweza kueleza ndani yake. Ni kwa ajili ya rais wa zamani wa nchi ya Kongo, rais mstaafu Joseph Kabila, ambayo kwa sasa ameonekana kiwazi ya kwamba yeye ndiyo iko naenda kudirije, yeye njo iko muongozi wa movement yenye tunaita AFC M23. Mabibi na mabwana, nyinyi wenye munaendelea kutufata, munajua ya kwamba kumwezi wa Juin ya 2025, le 15 Juin précisément, ilikuwa kan dimanche, tuliweza kuzungumuza juu ya maneno ya Joseph Kabila na kuenda kuonesha katika analizi zetu, tulienda kuonesha ya kwamba iko suspect kabisa. Manda yake ilikuwa imekuwa leve pale kwenye Senat ya Republique Democratique du Congo. Watu walikomante mingi, wale wa senateur hawana akili hivi na hivi, lakini nyuma tunaenda kuvumbula wakati ye mwenye Joseph Kabila aliweza kufika Goma, petit a petit watu munaenda kuvumbula kwamba huyu bwana kumbe iko na hawa watu. Na hawa expert wa Nations Unies wanaonesha wazi ya kwamba Joseph Kabila madeplasement yake ziko mingi ku territoire yenye iko ya M23. Utamsikia Goma, unamsikia Bukavu, unamsikia wengine wanasema pande za Rumangabo, wengine wanasema maneno iko mingi, lakini wa expert wanaonesha ya kwamba movement zake ziko mingi. Politiquement pia masemi yake inaonesha ya kwamba yeye iko pamoja na hawa watu. Na ingine kitu ni ya kwamba iko na trete na government ya Rwanda na coordination fulani kupitia General James Kabarebe, wana trete na inaonekana wazi ya kwamba ni yeye ndiyo wanataka kumutia kama vile muongozi wa FC M23. Katika hii kipindi mwaka jana tuliweza kuonesha ya kwamba mtu fulani aliweza kutuelezea ya kwamba yeye nanga hawamuite president ya movement, wanazoea kumuita coordinateur. Ni kusema kuna president, walikuwa nasema hii kiti ni ya Joseph Kabila sababu yeye njo boss ya hii mouvement ya AFC M23. Voilà pourquoi à un certain moment tulikuwa naambia wandugu fulani ambao wanaingia ndani yenyewe wanasema siye tuko kama Sovo la République Démocratique du Congo, une branche politique. Tunasema sasa nyinyi mtakuwa branche politique na chef wenu mwenyewe mnasema iko chef. Yeye anaonekana wazi ya kwamba iko rebel. Mafikiri ya Joseph Kabila inaonekana alikuwa anajua ya kwamba President Tshisekedi anarenye, lakini saa anaweza kumutimua, anaweza kumutosha, iko peti tu, anaweza kucheza namuna anapenda na atamtimua. Alikuwa na espoir kwa vitu fulani, alikuwa na espoir kwa maaskari wake. Alikuwa anajua ya kwamba arme nyiko nayo kwa arme nyiko piege, sababu ndani yake alikuwa shaongeza Wanyarwanda, alikuwa shaongeza waofisier wanyo. Unaenda kuona mtu hasome lakini ulishakuwa general, haujui kuandika jina uko colonel, haujui hata kitu. Kuna wale watu ambao walisoma wako majeshi ambao utasikia mtu iko colonel ashafata 20 iko colonel, sababu hauko ndani ya ile group na filosofia yake unabakia pale. Wale watu wengine wenyewe walikuwa na répondre kwa Joseph Kabila, njoo walikuwa wanapanda maranga kila siku. Unasikia huyu ashakuwa major, ana lieutenant colonel ameshakuwa general, na wale wengine ambao wako wa technicien ambao wanajua wanapigania nchi ya kwetu wako nabakia pasipo ranga na pasipo kupanda grade.
wa expert wa Nations Unies wanaonesha ya kwamba hii analizi yenye tulifanya mwaka jana ni ya kweli, na tulikuwa nawaambia katika hii analizi ya kwamba mwezi wa 5 ya mwaka jana 2025, Joseph Kabila wakati anafika Goma, langage ya watu wa M23 ilikuwa inabadilika. Walikuwa wamekamata mji wa Katondi, Kitumbiro, wanataka shukia ngambo ya Butembo. Pia zinaanza kuwa desespoir na kuwa ngambo ya Butembo, Beni, watu wanaanza kimbia wanaenda Kampala. Tunashukuru wa leader fulani ambao waliweza kupiganisha hii maneno isiweze kufika hapa. Hatuwezi kusahau kazi ya mzee Antipas Mbusa Nyamwisi ambaye aliweza kufanya, inaomba kuisema wazi. Alafu kwa hii wakati hii mambo iko naendelea, na hawa watu wa M23 walikuwa wanaanza kwenda ku processus ya Doha, na processus ya Washington ilikuwa inaanza. Watu wa M23 wakaanza kubadilisha maneno, wanasema d'ailleurs hii mazungumzo ya kuzungumza na Kinshasa tunaona haina maana. Tunajua ya kwamba si movement yetu iko ya liberation, si tuko naenda mpaka Kinshasa. Ukifata Nanga alikuwa nasema si vocabulary yetu ni moya tu, ni kusonga mbele, hakuna kurudia nyuma. Hii ndio ilikuwa mafikiri yao, na inaonekana ni hii mafikiri wangali nayo mpaka leo. Joseph Kabila yeye ndiye boss. Wa expert wa Nations Unies wanaweza kuonesha, wameonesha hii maneno ndani ya hii ripoti yao kwa wazi ya kwamba huyu Joseph Kabila iko elema. Wakati sie tulikuwa naisema, watu walikuwa nawaza ni juu hatumupendi, ni juu alikuwa natufunga, ni juu alikuwa nafanya hivi na hivi, lakini ni wazi ya kwamba wa expert wanaonesha ya kwamba Joseph Kabila njo mwenye iko chef wa movement, na hapa punde kwa punde wanapenda memo wabadilishe jina ya movement ya M23, waweze kuipatia ingine jina, na Joseph ajitokeze kwa wazi, sababu alikuwa anavichama tu, angali anacheza kama vile saa mwenye haiko ndani ya hii movement. Alafu tunajiuliza, analize, eske hii maneno Joseph Kabila atakamata M23 kama anaikamata na kuwa chef, eske itafaulu hakika kuweza kutimua na kuweza kurenverser pouvoir ya Republique Democratique du Congo kutosha Tshisekedi? Ni kusema hii movement itakuwa imeganye nchi yote. Eske hii vitu vitawezekana? Analizi ambayo tuko nayo ina nukta tatu. Tunaenda kuona ya kwamba obstacle ya kwanza ni population ya Congo. Population ya Congo ambayo ilimuona Joseph Kabila kuongoza pendant 18 ans, ikimuona tena anarudia na hii movement ambao watu wanazoea kuita movement ya Wanyarwanda, ambao iko inasapotiwa na watu wa Rwanda. Ndani ya hao wa expert wanasema ya kwamba jeshi za Rwanda ambao ziko katika Nord Kivu, Sud Kivu kuwasaidia M23 wako plus ou moins 14,000 militaire rwandais na force special ambao wako ndani ya nchi ya Kongo. Je, pamoja na hao watu, je, eske population ya Kongo itaweza kumkubali tena Kabila? Ama Kabila iko nawaza hii mafikiri ambao walikuwa kanasema zamani tutawatawara kwa silaha, ni hii mafikiri ambayo inaweza kuendelea mpaka leo na population itaisutenir? Voila, injo obstacle ya kwanza. Mambo ya kusema tutawatawara kwa silaha haitaweza kuwezekana kwa sasa ambao population tuko nayo. Tunataka kuambia kwamba siku Leopard iliweza kucheza kandanda na inaweza kuganyia Uzbekistan. Fete ilikuwa kubwa sana na watu wanashimama mabarabara kuonesha kwamba tuko wa Kongole. Après, maire de la ville ya Goma akaandika, huyu bwana naye iko nanishangaza sana, wakati anaandika unaenda kuona ya kwamba watu makichwa vraiment zilishakaribika. Naandika mtu asicelebre. Hapa hatuna vya politiki. Eske population yenye iko na celebre hayo haiwe vyenye vya politiki, haiwe vyenye mko nafuatilia. Population siku Kongo ilicheza na inaweza kumarke bia kwanza, tuko nasikia mavideo ziko nasikia bana tukataza tuende kubedeje lenye bapumbafu banya Rwanda. Hii ndio obstacle ya kwanza, c'est le peuple. Population iko obstacle kubwa kwa hii projet ya Joseph Kabila. Deuxième obstacle, c'est une certaine organisation, réadaptation ya jeshi ya Kongo ambao President Tshisekedi anaanza sasa kukaza, anaanza kukazana polepole, ijapokuwa jeshi ya Kongo zamani tulikuwa nasikia tu mlio risasi ikianza wasoda wetu wanakimbia. Kumbe wengi sana majenero wa zamani walikuwa najua wiko complice ndani ya hii kitu. Lakini sasa inaonekana President Tshisekedi na anakuwa na jeshi ambao iko fidel kwake na inafanya obstacle kwa hii projet de telle façon que
watu wenyewe walikuwa wanaweza kutembea tu na kuweza kuwadanganya watu fulani fulani, majenero na wakolonel, haviwezekane tena. Troisième obstacle, iko obstacle yenye iko interne. Hii ni analize ambayo naomba kujua kindani. Watu wa M23, maaskari fulani fulani, surtout wa Kinyarwanda, wa Kitusi, wanaonekana wazi ya kwamba sie tushamaliza misio yetu. Misio yetu ilikuwa tufunge tu, tukamate Goma, Bukavu, Nord Kivu, Sud Kivu, tujiprotege hapa na sie bilishaishia pale. Kama nyie we Nanga na Joseph Kabila mutapenda muendelee na kope yenu, muendelee, lakini sie hatuko kule. Ni kusema katikati yao sasa kuna mkorogano mkubwa sana. Tunajua marenio ziko mingi sana, ambao watu wengine ambao wanatoka Katanga, wengine Kasai, hata Nanga mwenye anatoka ndani ya Siene Oriental, wakati iko tu Goma na Bukavu, na wanawacercle, wanawafanya kama vile wa petit prisonnier, wanajikuta ya kwamba inaonekana misio yao haiyafika kumwisho, ilfo waendelee na vita. Wataendelea na vita mpaka wapi? Askari zao ni askari kutoka Rwanda, pembeni ya Goma, pembeni ya Bukavu, wanaweza kuingia na wanatoka. Epi wanajua moto yenye iko na kuya hizi siku kutokea kwa Tshisekedi haiko tena kama vile ile zamani. Nyie mkipenda muendelee, lakini hao askari wanaona ya kwamba omwe sie tuchunge position zenye tuko nazo. Mabibi na mabwana, hii ndio analizi ambao tulikuwa nayo kwa siku ya leo. Tunawashukuru sana kwa kuwa tunajua mko wengi kuendelea kutufata, na tunasema asante sana. Kwa siku ijayo, chao.